čudnovate priče. Korak do sudbine. Reci nam što se događa. Možda ih još dolazi. Sumnjam da će nas naći. Umrli su prije nego što su išta javili. Nina, što se događa? Pobjegla sam od tamo. Oni žele da se vratim. Zbog mojih moći. Tko su oni? Zapravo ne znam. Zbog njih sam ovakva. Uzeli su moju cijelu obitelj, ali sad... ostala sam samo ja. Bez brige, Nina. Čuvat ćemo te. Sad si jedna od nas. Ne poznajete ih. Dovela sam vas u opasnost. Moramo otići odavde. S mjesta! Dobar dan. Oprostite na smetnji. Imam malo neobično pitanje. Jeste li vidjeli majmunicu u blizini? Je li ovo neka šala? Bojim se da ne. Majmunica je prilično opasna i viđena je u ovom susjedstvu. Smijem li provjeriti kod vas? Pa, ako će pomoći. Imam ljubimce i ne želim da im se išta dogodi. Uđite. Brzo! Moramo mu odvući pažnju. Ja ću. Pa, izvolite. Wow, hej, zločesti pas! Hej, dolje! Van! Odmah! Žao mi zbog toga. Inače je jako dobar pas. Slušajte, vratit ću se drugi put. Moram se oprati. To je bilo za dlaku. Moramo otići odavde. Odvešćemo te do željezničke postaje. Ukrcat ćeš se na vlak kojim ćeš otići što dalje odavde. Odlazimo večeras. Pretplatite se.